Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Isambula vinaka sai kwengone Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbongi ndai. Sabai bandretio Prime Minister Vorenge mbaini marama ni na senga ningai kautali sumai na nona matanitu na nona moku na ngone na nonda vikuri ni buli. Ngone itukutuku e baritaka na kiana mai ndola vitiko na mbosi ni sano teilebu e udhu ni bonu operata na singi ni kuwa. Sabai bana numi mbaini marama ni vika kede ya abu mai vale. Ya toko na vale na itukutuku ni Prime Minister o ACP Rusiati Tunrabu na chemeni ni matambosi ni asana kutailebu. Mai tapota talangani kuamba ni marama na mona libalibo ni bola ni asana. Mai barita talitiko na bola ni binding na nona sangatira na ndoni politiki karba ko tiko ni tuku la subam bimbi na mona libaliba na nona bostiko na supervisor ni binding na tapoti ni nona to tuku ni bingarabi ni ronundolu rosanga bulu kina ronundolu rosanga bulu katolu tuku na Muhammad Sanim ni matelebu etiko na nona tapono ya na waseni tuku bi badalai mai bei reso na ndoni politiki. Kau Sanim ni didibaki ni binding ya matata vinagatu na kiana maingarabi na sabasaba. Ya barita talanga liu ni ho patio tu pondro nindalo no irna ndoni politiki kar ko tutingo no itukutuku lasu ba matata taki seranga na vika mai rawata na madala ni binding kai ni wili ni leo ni ponua laki tongana non dingdingi e barita ki matata ni lebu na bi badalai vai do reso na ndoni politiki. Sa tingo mana matambose ni Fiji Higher Education Commission na kunru membalete tini kandua na bi korni buli tordake na lomani ruwa na mbaki saoti. Na itukutuku barita ko Dr. Nikhat Shamim ni sa kilandi bagitiko na matambose ni sona korni buli tordake radidi bagitiko sona programamu kasang ni salvata kena bi ka rabodikina. Kau Shamim ni sangarabitiko na takadaka mena lurai ni rabamuria na lawatu na tabi tambana ni buli tordake. Barita katalangao Shamim ni ndina ni sama tatu na lawa bunga serti nga ni vamuria na vika senabi tubutuba labaki kibeira. Meta buting maina ngonongo rosong bulu kadiwa maina onosong bulu kawalu na kurni buli torodake semberti ni boleada kina Fiji Higher Education. Kena tukutuku ningeto na bingen rabu ni Flying Fijians kena barbarians na moni madha ngwa na reida na nona listal tinga mai kina timi o asili tiku rutuma. Tiku rutuma ya tiku bungita na Flying Fijians mana ronundolu tini katolu medov maina ronundolu tini kavitu. Ena ngauna ni nona ngito ya tambaka kina ena timi tolu na sikoa gore na lomo ni rosang bulu katolu na ngauna ya ngito kina timi. Rota ni walsang bulu kawalu na pasende na leo ni timi ya rangoni karasember tiku ni ngito ena ndonang timi mai bonotani kama tata tubeira na bole kana kututingu maina sotota na moni madhawa. Kau tigo rutuma ni sa maka matata kitalanga na kiana sa tosubina saratigo na nortuba barra na leo ni timi. Flying Fijians na bingen rabu ken barbarians na bima manitolu na mataka ni singatambongo. Maita bekir ni Vakaleleka ni nonda itukutuku na keni kuria rauni ni na rongoda na Bula FM kena Radio Fiji 1 ni bading binaka. Na wini matenganga ni bibanga matini taki errere maki. Waku iku tani maya na wini ni bibanga matini taki. Menta dobata, kamuluta, kamurusa. Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika patelagana. Na makikira o ena mataka bau. Ni boy tiri kalimina miniti me ono kina tini na bimataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM, namba 2 enda sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.